twongeye kubasuhuza mu ijoro ryo ku ya 30 Werurwe 2026. Ingabo zidasanzwe za Iran zizwi nk'ingabo z'impinduramatwara ya Kisilamu batangaje ko bagabye ibindi bitero bikomeye bya misiri ku birindiro bya Amerika na Israel mu karere. Ni mu itangazo ryashyizwe ahagaragara bavuga ko bateye ibigo bikuru bya gisirikare bihuriyeho na Amerika na Israel, aho babika indege zitagira abapilote, izi ni drone, ndetse n'aho abapilote n'abasirikare bihishaga. RGC yavuze ko ibyo bitero byari igice cyo ku nshuro ya 87 y'igikorwa cy'igisirikare cyiswe Operation True Promise Gun. Ibiro bishinzwe itangazamakuru rya RGC batangaza ko misile za Iran zirimo Eman missile, Kiyama missile, Crash Marshal 4 missile zifatanyije n'indege zitagira abapilote ziturika zitwa kamikaze zibasiye neza intego zitandukanye zirimo ibigo biyobora ibikorwa bya gisirikare, aho babika drone, ububiko bw'intwaro, n'aho abasirikare n'abapilote ba Amerika na Israel bihishaga mu bice bitandukanye. Nk'uko iri tangazo ribivuga, ibi bitero byibasiye ibirindiro bitanu bya Amerika mu karere ndetse n'ahandi hantu h'ingenzi mu duce tugenzurwa na Israel mu majyepfo. Mu hantu havuzwe cyane harashwe harimo Haifa Bay, Kiryat Shimona, Tel Aviv, Beersheba, Dimona, Al-Kraj ndetse n'ahandi hantu hatatangajwe amazina. RGC yavuze ko iki gikorwa cy'ibitero byinshi byahujwe cyatangiye nijoro kandi kigikomeje kugeza ubu. Banashimangira ko ibirindiro bya Amerika mu karere, abasirikare bayo ndetse n'ibigo bya gisirikare n'umutekano bya Israel biri mu duce genzurwa bifatwa nk'intego zemewe kuri Iran. Muri iryo tangazo kandi RGC yamaganye igitero Israel yagabye ku ruganda rutunganya amazi yo kunywa mu majyaruguru ya Kuwait, ivuga ko iki gikorwa kinyuranyije n'amategeko mpuzamahanga. Yanahamagariye ibihugu byo mu karere na Aziya y'Uburengerazuba gukomeza kuba maso. Ivuga ko hakenewe kwitonderwa ibikorwa bya Amerika na Israel ko bishobora guteza umutekano muke no gusenya akarere. Ibihurirana na tariki ya 29 Werurwe 2026 ku cyumweru, ubwo havugwaga cyane ko bishoboka ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagabye igitero ku butaka bwa Iran. Icyakora abasesenguzi mu bya gisirikare n'umutekano mpuzamahanga bemeza ko ibi bitandukanye cyane n'ibyo bamwe batekerezaga i Washington, kuko intambara itashoboka kugenda nk'uko byagenze mu gitero cya Amerika kuri Iraq yo muri 2003, mu gihe umwuka mubi hagati ya Amerika na Iran ukomeje kuzamuka, cyane cyane bitewe n'ubufatanye bwa Amerika na Israel mu guhangana na Iran. Hari ibimenyetso bigaragaza ko Iran yiteguye neza mu buryo bwose bwa gisirikare kurusha uburyo ki byari bimeze mu bihe byashize, aho bafite ingabo zidasanzwe zifite ubunararibonye mu ntambara zitandukanye zishobora kugaba ibitero byihuse kandi bitunguranye ku nyungu za Amerika mu karere. Muri izo ngabo harimo Brigade ya 36 izwi nka Yeruye n'indi mitwe ikomeye ibarizwa mu ngabo z'impinduramatwara ya Kisilamu. Iyi mitwe ifite ubunararibonye mu bikorwa byihariye birimo ibikorwa byo kwinjira mu gihugu cy'umwanzi, gutegura ibitero byihuse ndetse no gukorana n'imitwe yitwaje intwaro iri mu bihugu bitandukanye byo mu karere. Ibituma Iran igira ubushobozi bwo kugaba ibitero bidaturutse gusa ku butaka bwayo, ahubwo no mu bindi bihugu ifitemo abafatanyabikorwa. Bimwe muri ibyo bikorwa bishobora kuba birimo n'ubundi gufata bugwate abasirikare ba Amerika, abayobozi cyangwa se abacuruzi, bikaba byakorwa mu bice bitandukanye birimo Kurdistan ya Iraq, Bahrain, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ndetse na Kuwait. Ibi byose byerekana ko intambara itagarukira gusa ku mupaka w'igihugu kimwe, ahubwo ishobora no gukwira mu karere kose. Iyo dusubije amaso inyuma ku mateka y'igitero cya Amerika kuri Iraq cyo muri 2003, cyari igitekerezo cy'intambara yihuse yari ishingiye ku gutungura umwanzi. Ingabo za Amerika zakoresheje indege z'intambara, imodoka z'intambara, ingabo zimanukira mu kirere n'izidasanzwe, byari bigamije gufata Baghdad mu gihe gito no gusenya ubutegetsi bwariho. Icyo gihe uburyo bwakoreshejwe bwari bushingiye cyane ku kugenzura ikirere mbere, harimo gusenya inzego z'ubuyobozi bw'igihugu no guca intego z'umwanzi mu buryo bwihuse. Ibi byatumye mu minsi mike gusa cyane ubutegetsi bwa Iraq bugwa. Ni ibintu byatumye benshi batekereza ko Amerika ifite ubushobozi bwo gutsinda intambara zose mu buryo bwihuse. Mu yandi magambo, yafatwaga nk'igihugu kidakorwaho. Ariko uburyo cy'iminsi yagiye ishira byaje kugaragara ko gutsinda intambara mu ntangiriro atari ko kuyirangiza. Iraq yahise ihinduka ahantu h'intambara ndende, harimo imitwe irwanya ubutegetsi, intambara yo mu mijyi n'ibikorwa by'iterabwoba byatumye igihugu kimara imyaka myinshi mu kavuyo. Ubu hashize imyaka irenga 20. Hari bamwe mu bategura ibikorwa bya gisirikare batekereza ko bashobora gukoresha uburyo nk'ubwo kuri Iran, ariko uko ibintu bimeze muri Iran uyu munsi biratandukanye cyane n'uko byari bimeze muri Iraq icyo gihe, ari nayo mpamvu nyivuzeho.
Iran ifite ubuso bunini cyane ugereranyije na Iraq, ikagira n'imisozi miremire, ubutayu bunini n'ahandi hantu bigora cyane ingabo z'umwanzi kwinjira no kugenda uko bishakiye. Uretse n'ibyo, ifite n'uburyo buhamye bwo kwirinda burimo gukwirakwiza ingabo n'ibikoresho bya gisirikare mu gihugu hose, ku buryo kugaba ibitero ku gice kimwe bitashobora gusenya ubutegetsi bw'igihugu cyangwa se uburinzi bw'igihugu cyose. Ikindi kandi Iran ifite ubunararibonye mu ntambara zitaziguye, aho ikoresha imitwe ishyigikiye mu bihugu bitandukanye byo mu karere, ibituma ishobora kurwana mu buryo butaziguye igatera umwanzi ahantu henshi icyarimwe, bigatuma bigorana cyane cyangwa se bigora Amerika n'abafatanyabikorwa bayo. Mu rwego rw'ikoranabuhanga rya gisirikare, Iran imaze gutera imbere cyane mu gukora no gukoresha drone ndetse n'ibisasu bya misile bishobora kugera ku ntera iri kure, ibituma iri kwibasira ibigo bya gisirikare bya Amerika biri kure yayo ndetse n'ahari inyungu zayo mu karere. Iyo ugereranyije ibi byose, bigaragaza ko igitero cyo ku butaka kuri Iran ntabwo cyaba ari igikorwa cyoroshye na gato, byaba bisaba ingabo nyinshi cyane, ibikoresho byinshi n'igihe kinini, kandi bikaba byateza igihombo gikomeye ku ruhande rwa Amerika. Hari n'igitekerezo kivugwa cyo gufungura inzira y'ibikorwa bya gisirikare iva muri Saudi Arabia, Jordan n'amajyepfo ya Iraq igana mu bice bya Basra na Khuzestan, nubwo ku ikarita bisa naho byoroshye mu kwibasirwa n'ibisasu bya misile, drone n'ibitero by'imitwe irwanira mu buryo budasanzwe. Nanone kandi uko ibintu byifashe muri Iraq ubu biratandukanye cyane n'uko byari bimeze muri 2003. Hari imitwe ifite imbaraga irwanya Amerika ku buryo ingabo zanyura muri icyo gihugu nta kabuza zishobora guhita zihura n'intambara ikomeye, bikaba byanateza ibibazo bya politiki ku buyobozi bwa Iraq. Ku bijyanye n'ibice by'ingenzi bishobora kwibasirwa nka Kruj Island, iki ni ikirwa kiri kuvugwa cyane, cyangwa se uruganda rwa nucleaire rwa Bushehr, nabyo birimo ingorane zikomeye. Gufata kino kirwa Kruj byasaba kugenzura neza inyanja n'ikirere kibikikije, kandi ingabo zaba zihari zishobora kwibasirwa n'ibisasu biva ku nkombe, drone n'udushya twihuta two mu mazi birimo gusenya cya kirwa tuvuze kindi cya kabiri Bushehr. Nabyo byateza ingaruka zikomeye cyane ku bidukikije no ku rwego mpuzamahanga, bikaba byakurura n'ibindi bihugu muri iyi ntambara. Iran kandi ifite uburyo bwo kwirinda buhanitse bushingiye ku gukwirakwiza ingabo mu gihugu hose, ku buryo igice kimwe cyangiritse bitasenya ubwirinzi bwose. Ifite intwaro nyinshi za misile ndetse n'ubufatanye n'imitwe itandukanye mu karere bishobora gutuma intambara yaguka ikagera mu bihugu byinshi icyarimwe. Mu kirere ho ibintu byarahindutse cyane ugereranyije n'imyaka 20 ishize. Iterambere ry'ubwirinzi bwo mu kirere n'ikoreshwa rya drone zihendutse byatumye indege z'intambara zitagikora uko zishaka nk'uko byari bimeze mbere, ibituma ingabo za Amerika zigomba gukorera kure cyane y'aho imirwano iri, bigatuma gutera inkunga abasirikare bari ku butaka byagorana. Iyo usesenguye ibi byose, bigaragaza ko kugerageza gusubiramo ibyabaye mu gitero cya Amerika kuri Iraq cyo muri 2003 kuri Iran bidashoboka cyane. Ubuso bunini bw'igihugu, imiterere y'ahantu igoye, uburyo bwo kwirinda bwagutse ndetse n'uko intambara ishobora gukwira mu karere kose, bituma igitero cyo ku butaka kiba gihenze cyane kandi gifite ingaruka zikomeye. Ndetse n'iyo urebye ingabo zoherejwe, nubwo bisa n'ibitangaje, ntibihagije kugira ngo zigere ku ntego yo gufata igihugu nka Iran. Ingabo zigera ku bihumbi 10 zirimo izimanukira mu kirere n'izirwanira mu mazi zishobora gusa n'izifite imbaraga, ariko ugereranyije n'abaturage ba Iran barenga miliyoni 90 n'ubunini bw'igihugu, zigaragara nk'uduce duto tudashobora kugaba igitero kinini cyo gufata igihugu cyose. Miliyoni 90. Iran ifite imiterere y'ahantu igoye isa n'iya Afghanistan. Ikindi kandi ifite ubunini buhwanye n'ubwa Afghanistan na Iraq hamwe, kandi ifite imiterere y'abaturage igoye nk'iyo muri Iraq. Amafoto yashyizwe hanze n'ingabo za Amerika agaragaza abasirikare b'ingabo zirwanira mu mazi bakora imyitozo ku kirwa cya Diagration, bagaragajwe binjira mu mazi biga uburyo bwo kugaba ibitero ku nkombe. Abasirikare barenga 2000 bamaze koherezwa mu karere k'ikigobe cy'Abarabu bari mu bwato bwa USS Tripoli buherekejwe n'andi mato ndetse n'indege z'intambara za kajugujugu. Hari abibaza niba aribo Donald Trump ari kwitegaho gufata ibice by'ingenzi bya peteroli bya Iran nko ku kirwa cya Kruj, nubwo byavuzwe ko icyo kirwa cyafatwa byoroshye, ariko abasesenguzi benshi bemeza ko ari igikorwa kigoye cyane. Umusesenguzi mu bya gisirikare Justin Krober asobanura ko ku ruhande rwa Pentagon iri guha perezida wa Amerika amahitamo atandukanye cyane, aho Trump ahitamo intego z'intambara hanyuma igisirikare kikamwereka uburyo butandukanye bwo kuzigeraho. Niyo mpamvu igitekerezo cyo gukoresha ingabo ku butaka kiri gutekerezwaho.
kugira ngo hongererwe igitutu kuri Iran. Iyo icyo gitutu gishoboye gutuma habaho gutsinda burundu cyangwa se kikayiganisha ku biganiro bya diplomasi, ariko hari n'ubundi buryo bushoboka aho intambara ishobora gukomeza igihe kinini idafite igisubizo cyihuse. Nubwo ingabo 10,000 zishobora kugira icyo zihindura, ntabwo zihagije na gato kugira ngo zifate igihugu nka Iran, ahubwo zishobora gukora ibikorwa byihariye bigamije guhindura cya cyerekezo cy'intambara, ariko si ukuyisoza burundu. Ikindi kandi kugaba igitero si ibyo gusa, ikibazo gikomeye ni ukugumana aho wafashe. Ibi byasaba ubufasha bukomeye cyane bwo mu kirere, ibikoresho byinshi n'umubare munini w'ingabo. Raporo zitandukanye zigaragaza ko ibigo bya Amerika biri mu karere byibasirwa n'ibitero bya drone, ibituma ibikorwa bya gisirikare bihakorerwa bigira ibyago byinshi. Nubwo ibyo bigo bitahagaritswe burundu, ariko gukorera muri ubwo buryo byabaye ingorabahizi kandi biteye impungenge ku ngabo za Amerika. Mu kiganiro cyabaye hagati ya Pepe Escobar na Nema Trevay bakinyujije ku murongo wa YouTube witwa Dialogue Work Highlights tariki ya 30 Werurwe 2026, bavuga ko abantu benshi ku isi aba batazi neza imbaraga z'ingabo zirwanira ku butaka na Iran n'ubundi bashingira kuri cya gitekerezo natangiriyeho. Escobar avuga ko igice gikomeye cyane cy'ingabo za Iran ari ingabo zirwanira ku butaka hamwe n'iziri mu mutwe w'ingabo w'impinduramatwara ya Kisilamu. Yagaragaje ko niba Amerika yagaba igitero ku butaka bwa Iran, nta kabuza yaba igiye guhura n'uburyo bw'intambara itigeze ihura nabwo mbere. Nema we asobanura ko Iran ifite abasirikare barenga 1,000,000 biteguye kurwana ku butaka igihe cyose byaba bibaye ngombwa. Avuga ko ibi bishobora guteza igihombo gikomeye cyane ku ngabo za Amerika mu gihe zaramuka zihisemo gutera Iran ku butaka. Yongeye ko nta muntu wifuza kubona amaraso menshi ameneka, ariko icyo gitekerezo cyo kugaba igitero ku butaka gishobora kuba umutego ukomeye cyane kuri Donald Trump. Mu magambo ye avuga ko uwo ari umutego ushobora kumuruhamisha. Escobar wavuga ko ikibazo gikomeye ari uko Trump ashobora kuba ari kudahabwa amakuru yuzuye n'abamugira inama, nk'uko byagiye bisohoka mu makuru ngo amakuru amugezwaho ashobora kuba ari amashusho magufi cyane ya buri munsi, rimwe na rimwe ari iminota 2 cyangwa se 3 cyangwa se atarenze n'iminota 5, agaragaza gusa amashusho y'ibitero uko byagenze cyangwa se ibikorwa bya gisirikare byagezweho. Ibi bituma atabona ishusho yuzuye ibiri kubera ku rugamba cyangwa se ingaruka zishobora kubaho mu gihe cy'intambara nini. Ati baramuhereza amakuru y'ibinyoma. Avuga ko hari n'abantu bafite amakuru yizewe mu nzego z'umutekano za Amerika, ariko atari bose bashobora kugira hafi y'umukuru w'igihugu ngo bamugezeho ibitekerezo byimbitse, bityo amakuru agezwa kuri we ngashobora kuba yaragabanyijwe cyangwa se yarahinduwe kugira ngo atamurakaza, ibituma atamenya neza ibiri kujya mbere. Ku ruhande rwa Iran, Nema avuga ko abayobozi bakuru bafite amahitamo abiri gusa, harimo kugirana ibiganiro na Amerika cyangwa se gukemura ikibazo cyose cyo ku rugamba. Ariko avuga ko mu bayobozi benshi b'icyo gihugu nibura barenga 90% batakigirira icyizere ibiganiro na Amerika, kuko babibona nk'amayeri y'urugamba aho kuba inzira nyayo yo kugera ku mahoro. Avuga ko mu myaka irenga 20 ishize bamwe mu bayobozi babaharanira imitekerereze ishyira imbere umuco n'indangagaciro z'igihugu muri Iran bahoraga bavuga ko igihugu gikwiye kwitondera cyane imikorere n'ibihugu byo mu burengerazuba. Icyo gihe bamwe mu bayobozi bari imbere y'imyanzuro y'imitekerereze y'ubwisanzure cyane cyane muri politike, babasesaga bavuga ko badasobanukiwe n'uko isi ya politiki ikora, ariko ubu ngo kubera ibyabaye mu myaka ya vuba barimo kugaba ibitero no kugerageza kwica abayobozi ba Iran. Bamwe batangiye kubona ko ibyo byari byaraburiwe, byari bifite ishingiro rikomeye. Ikindi cyagarutsweho nuko benshi mu bayobozi bakuru ba Iran ngabo bafite ubunararibonye bw'intambara ikomeye yagiye iba hagati ya Iran na Iraq, ngo benshi muri bo bayirwanye bakiri abana bato, bityo bazi neza icyo intambara nyayo isobanura. Bavuga ko intambara atari ibintu byo kurebera kuri televiziyo cyangwa se mu nyubako za Washington, ahubwo ari ibintu bikomeye bibera ku butaka, mu mijyi no mu byobo by'intambara. Mu kiganiro cyakomeje hagati y'aba basesenguzi Escobar na Nema, bagarutse ku buryo ibintu bihinduka muri Iran ndetse n'uburyo cy'intambara itari y'amasasu gusa, ahubwo yabaye intambara yo mu mutwe no mu mitekerereze. Nema avuga ko umwe mu bayobozi ba Iran yari yarigeze kuvuga ku kigo cya Fordo ko gikwiye gufungwa burundu. Iki gitekerezo cyaje no gushyirwa mu bikorwa mu bihe byashize ubwo cyari munsi y'ubuyobozi bwa Ali Larijani, ariko ibintu byagiye bihinduka muri Iran. Byagaragaje ko igihugu cyari kiri kugenda gihindura uburyo bwo kwitwara ku bibazo by'umutekano n'intambara. Nema akomeza asobanura ko igice gikomeye cyane cy'intambara ari intambara yo mu mitekerereze. Avuga ko muri Iran uwo mugambi wo guca intege abaturage no kubacamo ibice wananiwe burundu. Mu magambo ye
avuga ko muri Iran abantu bo mu mpande zose, ab'iburyo muri politiki, ab'ibumoso, abari hagati ndetse n'urubyiruko, ngo bose bahuriye ku gitekerezo kimwe cyo kwitegura kwirwanira igihugu cyabo mu gihe byaba bibaye ngombwa. Asobanura ko abanya-Iran babifashe nk'inshingano y'amateka yabo, ko Iran ifite amateka y'imyaka ibihumbi kandi muri ayo mateka iki gihugu cyagiye gihura n'icyo nakita ibitero byinshi by'ibindi bihugu, ngo kubera iyo mpamvu abanya-Iran bumva ko bafite ubunararibonye mu guhangana n'abashaka kubatera cyangwa se kubategeka. Nema avuga ko aya mateka n'ubunararibonye ari byo bituma abantu benshi muri Iran bumva ko bashobora kwihagararaho. Yahise abaza ikibazo gikomeye niba koko Amerika ivuga ko yamaze gusenya ingabo za Iran, ikarimbura igisirikare cyayo, ikarimbura ingabo zirwanira mu mazi n'izirwanira mu kirere ndetse n'ubwirinzi bw'ikirere, ngo kuki perezida wa Amerika akomeje gusaba ibiganiro cyangwa se agasaba guhagarika imirwano. Mu magambo ye, niba koko uruhande rumwe rwaratsinze burundu, nta mpamvu rwaba rugisaba imishyikirano. Guhora bitekerezaho iki? Escobar wemeye iki gitekerezo, ariko avuga ko iki kibazo ari uko ibyemezo bifatwa n'umuntu ufite imitekerereze itahamye. Agaragaza uburyo ki Donald Trump ashobora kuba ari umuntu mukuru ku myaka, ariko mu mitekerereze akitwara nk'umwana muto cyane mu myanzuro. Mugenzi we yamusobanuriye nk'umuntu wiyumva cyane, wibona nk'uri hejuru ya bose kandi utekereza ko isi yose imuzengurutse. Bityo avuga ko umuntu nk'uwo iyo ageze ku butegetsi bukomeye nk'ubwo kuba perezida wa Amerika, ngo bishobora gutuma arushaho kwizera ko isi yose igomba kumwumvira no kumwunamira. Yongeye ko n'abandi ba perezida ba Amerika ngo aba bagize imyumvire ku rugero runaka, ariko kuri Trump ngo byageze ku rwego rukabije cyane adafite n'igaruriro. Akomeza avuga uburyo ki Trump adafite ubushobozi bwo gusoma no gusobanukirwa raporo ndende z'ubutasi cyangwa se izindi nyandiko zisobanura uburyo ibintu bihagaze cyangwa se uburyo byimbitse, bityo niba ahabwa amakuru yaturanyijwe gusa, ngayo niyo yemera kuko adashaka cyangwa se adafite n'ubushake bwo gushaka andi makuru. Ati ibi bituma byoroha cyane kumugira inama mbi cyangwa se kumuyobora mu cyerekezo runaka. Atanga urugero rw'umubano wa Trump na minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu, wavuze ko yagiye muri Amerika inshuro nyinshi. Uyu musesenguzi Escobar avuga ko nubwo Netanyahu ashobora kunengwa ku bintu byinshi, ngo ari umuntu ariko uzi neza ibijyanye n'urugamba cyangwa se politiki, cyane cyane ko ashobora gukoresha neza aya mahirwe yo kuvugana na Trump. Yongeye ko Trump azengurutswe n'abantu bamwe badakomeye mu buyobozi cyangwa se mu mitekerereze. Muri bo uwo Escobar yita umuntu wateje akaga nubwo atari umunyabwenge cyane. Avuga uburyo ki Ivanka Trump ngari ushobora kuba afite ubushobozi bwo gutekereza kurusha uwo bashakanye, ariko kuri uyu Gerard ngari umuntu ushobora kuvugana na Trump igihe cyose kandi Trump akamwumva. Escobar yegeranyije Trump n'uwahoze ari perezida wa Amerika Barack Obama. Avuga ko nubwo Obama nawe yanezwe ku byemezo byinshi, ngo byibura yari umuntu usoma, wumva ibitekerezo by'abandi, kandi yashoboraga no kujya mu biganiro byimbitse. Mu magambo ye, mu rwego rw'ubushobozi bwo gutekereza no kuganira ku bitekerezo nagiranwa na Trump, Escobar yavuze ko ibi byose byagize ingaruka ku buryo ibyemezo bikomeye by'intambara bifatwa. Yongeye ko hari imbaraga zikomeye mu rwego rw'indani mu gihugu rw'imiyoborere n'imari, ibi bishobora kugira uruhare mu gufata ibyemezo nk'ibi. Harimo abaterankunga bakomeye n'abandi bafite inyungu mu by'intambara, ariko ku bwe ngo Trump yabaye nk'intumwa nziza y'izo nyungu kuko ashobora kuyoborwa byoroshye. Escobar avuga uburyo iki kibazo gikomeye ari uko umuntu ufite imitekerereze yiganjemo kwikunda no kwiyumvamo cyane gashobora kugira ububasha bukomeye ku isi. Ibi bituma isi yose ishobora kwisanga iri mu bihe by'umwijima n'impungenge, kuko ibyemezo by'umuntu umwe bishobora kugira ingaruka mbi ku bihugu byose. Yavuze ko ibi byari bikwiriye kuba isomo rikomeye ku isi, kuko bishobora gutuma abantu basobanukirwa akaga ko kugira umuntu ufite ububasha bwinshi ariko udafite ubushobozi bwo gusesengura neza ingaruka z'ibyo akora. Mu kiganiro cyakomeje hagati ye, Escobar na Nema bagarutse ku gitekerezo cy'uko intambara yose isa n'ishingiye cyane ku mutekano wa Israel n'ingaruka zayo kuri icyo gihugu. Nema avuga ko ari ibintu bibiri by'ingenzi byabaye kugeza ubu bishobora guhindura cyane uko ibintu byari bisanzwe. Icya mbere ni igitero cya misile za ballistic ndetse na misile zihuta cyane za Iran zikubise hafi y'ahantu h'ingenzi muri Israel harimo Dimona. Avuga ko iki gitero cyabaye nk'impinduka ikomeye cyane mu buryo intambara isanzwe ikorwamo. Ntabwo byari ikibazo cy'igisirikare gusa, ahubwo byanateye igihunga gikomeye mu mitekerereze y'abantu benshi, bitari muri Israel gusa ahubwo no ku isi hose. Icya kabiri yavuze ni ubushobozi bwa Hezbollah bwo kugaba ibitero bigera mu bice byo hagati ndetse n'amajyepfo ya Israel. Escobar
wavuga ko ibi ari ibintu byari bimaze igihe kinini binasobanurirwa ababikurikira ko Hezbollah iri mu gihe cyo kwiyubaka bushya nyuma yo guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Escobar avuga uburyo ki ubwo yajyaga muri Lebanon umwaka ushize byari mu muhango wo kwibuka Hassan Nasrallah ko yavuganye n'abayobozi ba politiki na Hezbollah bamubwira ko icyo gikorwa cyo kwibuka cyari gikomeye kandi gisaba igihe. Bavuze ko nubwo hari abayobozi bakuru bishwe, hari indi mirongo y'abasirikare n'abayobozi bato, iya kabiri, iya gatatu n'iya kane yiteguye kandi yatojwe neza ku buryo bashobora gufata inshingano. Escobar avuga ko uyu mwaka aribwo bari batangiye kugaragaza neza umusaruro w'icyo gikorwa cyo kongera kwiyubaka. Abasirikare bo mu byiciro bishya bya Hezbollah batangiye kuyobora ibikorwa bya gisirikare kandi bagaragaza ubushobozi bwo kurwana no gukora ibikorwa bya gisirikare neza. Asobanura ko kongera kubaka ingabo ari igikorwa kigoye cyane cyane ku mutwe nka Hezbollah ufite ibikorwa byinshi bitari ibya gisirikare gusa. Uyu mutwe ufite n'uruhande rukomeye cyane rw'imibereho myiza y'abaturage, rutanga ubufasha mu bice byinshi byo mu majyepfo ya Beirut no mu midugudu myinshi yo mu majyepfo ya Lebanon. Bityo bagomba icyarimwe gufasha abaturage no kongera kubaka ubushobozi bwabo bwa gisirikare. Escobar avuga ko ibi byose bisaba abayobozi b'abahanga bize neza kandi bafite imbaraga n'ubushobozi bwo gutekereza no guhanga udushya kandi bakiga ku bunararibonye bw'abayobozi bababanjirije. Yavuze ko muri Iran naho hari kugaragara inzira nk'iyi nyuma y'uko abayobozi bamwe b'ingabo n'abanyapolitiki ababishwe, ngo hari n'urundi rwego rw'abayobozi ruri gufata inshingano. Abo bayobozi bashya bafite imbaraga n'ishyaka ryo gukomeza ibyo ababanje batangije ariko batarangije, cyane kuko babonye ibyabaye ku bayobozi babo, bityo kwisanga mu rugamba nkuru bivuze ko bafite amasomo. Avuga ko ku ruhande rwa Iran ibyo bikorwa byose bifite intego irenze ya politiki cyangwa se igisirikare gusa. Yavuze ko harimo n'ibitekerezo by'imiterere, imyitwarire n'indangagaciro zishingiye ku bitekerezo by'abayisilamu, aba bo mu bwoko bw'abashiya. Escobar anavuga ko akunda kuganira cyane n'inshuti ze z'abanya-Iran ku bijyanye n'ingengabitekerezo ya Shia na filozofi, ariko cyane y'i Burayi icyarimwe. Yavuze ko ari ibintu bitangaje kubona abantu bashobora kuganira ku nyigisho za Kisilamu nka Wiriyata al-Faqh hanyuma bagahita baganira no kuri filozofi y'i Burayi. Yavuze ko iyi mvange y'imitekerereze itaboneka henshi ku isi. Nema kandi avuga ko we Donald Trump yatekerezaga ko ashobora gusenya ibyo bise Axis of Resistance gatangira igihugu cya Yemen mbere yo kugera kuri Iran, ariko yavuze ko uwo mugambi utagenze neza nk'uko yabirotaga. Yongeye ko Trump ashobora kuba yaribeshye cyane bitewe n'ibyabaye muri Venezuela, aho yibwiraga ko ibintu nk'imyigaragambyo bishobora gutuma ubutegetsi bwa Iran bugwa. Ariko kugira ngo ibyo byose bibe, Nema avuga ko ibyabaye byatumye Iran irushaho gukomera imbere mu gihugu. Yavuze ko hari n'izindi mbaraga zikomeye cyane zigenda ziyubaka muri Iraq, cyane mu mitwe y'ingabo z'abaturage. Escobar wavuga ko ubwo yari muri Iraq yahuye n'umuntu umwe mu bayobozi b'ingenzi muri uwo mutwe, Abu Mahid al-Muhandis, mbere y'uko yicwa hamwe na Qasim Soleimani. Escobar yavuze ko bahuriye mu nzu y'ibanga muri Green Zone Baghdad, hafi cyane n'ahari ambasade ya Amerika. Yavuze ko gukora inama nk'iyo hafi cyane y'aho Amerika ifite ingabo ibi byasabaga ubutwari bukomeye. Yongeye ko ingabo za Hashad al-Shaabi bafite ubushobozi bukomeye cyane kandi bashobora no kugira uruhare rukomeye cyane. Escobar avuga ko nubwo ingabo za Amerika zikiri muri Iraq ku mpapuro, ariko mu by'ukuri imbaraga zabo zagabanutse cyane. Yanavuze ko ikibazo gikomeye cya Iraq ari ubukungu, kuko amafaranga ava mu kugurisha peteroli y'igihugu abikwa cyane muri Federal Reserve i New York. Ibi bituma Iraq itabasha gukoresha neza amafaranga yayo bwite ava mu mutungo kamere, kuko igenzurwa n'inzego z'imari zo muri Amerika. Ati none batase Iran. Mu kiganiro cyakomeje hagati ya Escobar na Nema, bagarutse ku cyerekana ihinduka rikomeye ry'imbaraga indani mu mutekano muri Iraq ndetse no mu karere kose ka Aziya y'Iburengerazuba. Escobar avuga ko muri Baghdad hakiriho amahoteli make manini, harimo hoteli imwe y'inyenyeri 5 aho abashyitsi b'amahanga bakunda gucumbika. Hafi yaho hari ambasade ya Amerika, inyubako nini cyane ifatwa nk'ikimenyetso gikomeye cy'ububasha bwa Amerika muri Iraq. Escobar yavuze ko iyi ambasade ari nini cyane ku buryo bamwe bayita nk'igihangange cyubatswe hagati mu mujyi, ariko yavuze ko hari ibibazo byinshi by'umutekano bikomeye byo kuyibasira, kuko ibitero bikomeje kwigabwaho kandi bishobora no gukomeza no mu gihe kiri imbere. Asobanura ko nubwo Green Zone Baghdad ikiriho nk'ahantu h'ikimenyetso cy'ubutegetsi n'ububasha bw'amahanga muri Iraq,
Mu by'ukuri imbaraga za Amerika muri aka gace zagabanutse cyane. Ati imyaka 23 ishize kuva igitero cya Amerika kuri Iraq cyatangira nk'igikorwa cyiswe shock and awe mu mateka, iyo myaka si myinshi cyane, ariko avuga ko byarangiriye aho abantu benshi batatekerezaga ko bizongera kuba. Nema avuga ko ibibera muri Iraq bitazaguma muri Iraq gusa, ahubwo bishobora no kugira ingaruka ku bindi bihugu byo mu karere. Yatanze urugero rwa Kuwait, avuga ko bishoboka ko ihinduka rinini riri muri Iraq rishobora no kugera muri icyo gihugu. Escobar wavuga ko niba amateka yarigeze kugaragaza ibintu bisa nk'ibidashoboka ko bishobora kuba, hari n'ikindi gitekerezo gishobora kubaho mu gihe kiri imbere. Yavuze ko mu mateka ya Kuwait yigeze kuba igice cy'intara ya Basir muri Iraq, ari nacyo cyatumye uwahoze ayobora Iraq Saddam Hussein avuga ko mu gihe cyashize Kuwait ari igice cya Iraq. Avuga ko mu gihe kiri imbere hashobora kubaho uburyo abaturage ubwabo bashobora gusaba kwegera Iraq kurushaho, ariko Nema avuga ko niba ibi byabaye nta kabuza bizaba ari igitero cya gisirikare. Bishobora no kuba n'ubundi ari urugendo ruturutse mu baturage ubwabo nk'ibikorwa by'imyigaragambyo cyangwa se imbaraga z'imbere mu gihugu zishaka kwegera cyangwa se gukorana n'imbaraga zo muri Iraq. Escobar wavuga ko amateka kenshi atungura abantu, kandi ko ibintu bishobora guhinduka mu buryo abantu batari biteze, yongeye ko ejo hazaza hashobora kuba hatandukanye cyane n'uko ibintu bimeze ubu. Nema wavuga ko ku bwe atabona Trump ko ashobora guhindura byinshi muri aka karere kaze y'uburengerazuba, kuko ibi bintu biri kuba ari binini cyane kurusha ubuyobozi bwa leta imwe. Yongeye ko ari nk'ikimenyetso cy'uko ibihugu byinshi by'Uburayi byatangiye kumva neza uburemere bw'ibi bibazo, ariyo mpamvu niba batari kwinjira cyane muri iyi ntambara cyangwa se mu bibazo byo mu nyanja Hormuz, nta kabuza bashobora gutsindwa. Ariko bidatinze Escobar yese atanga urugero rw'amateka y'Ubwongereza muri Suez Canal, avuga ko ikibazo cyabaye mu 1956 kizwi nka Suez Crisis cyabaye intangiriro y'iherezo ry'ubwami bw'Ubwongereza ku isi. Yongeye ko ibi bishobora kuba ikibazo kiri kuba muri Hormuz muri 2026, bishobora kuba intangiriro y'ihinduka rikomeye cyane ry'ububasha bwa Amerika ku rwego mpuzamahanga. Escobar avuga ko niba ibi byose bibaye, nta kabuza byaba ari nk'ubutabera bw'amateka, aho ibihugu byari byarigeze gutegeka isi bishobora kugenda bitakaza buhoro buhoro ububasha bwabyo. Ariko Nema we avuga ko ibintu bishobora guhinduka mu buryo busa nk'ubukomeye cyane, ku buryo isi ishobora guhinduka mu buryo abantu benshi batigeze batekereza. Mu gusoza, Escobar avuga ko ari n'indi ngingo y'ingenzi cyane, aho Donald Trump ashaka kurangiza intambara mbere yo kugira urugendo rukomeye mu Bushinwa. Yavuze ko hari amakuru ko Trump ateganya kujyayo tariki ya 14 Gicurasi. Escobar avuga ko bishoboka ko mu mibanire ya Trump yifuza ko intambara yaba yararangiye cyangwa se yaragabanyutse cyane mbere y'igihe cyo kugira ngo ajye mu biganiro n'Ubushinwa asa n'ufite imbaraga. Ariko yibajije ikindi kibazo, ubundi byagenda bite niba ageze mu Bushinwa ari mu mwanya watsinzwe. Yavuze ko ibintu bishobora kugenda mu mpande ebyiri zitandukanye cyane, nko ku giciro cya peteroli gishobora kugwa kikagera ku madolari 40 ku kigega kimwe, cyangwa se kikazamuka kikagera nibura ku madolari 150. Yavuze ko mu buryo bumwe Trump ashobora kugira mu Bushinwa ari mu mwanya ufite imbaraga, agaragaza ko Amerika ifite ubushobozi bwo kugenzura ibintu no kuyobora ibihe bikomeye. Ariko mu bundi buryo ashobora no kugira asa n'umunyapolitike watsinzwe wahuye n'imbogamizi zikomeye mu ntambara no muri diplomasi. Ibintu bishobora guhindura cyane uburyo isi itegura imbaraga za politike n'ubukungu mu myaka iri imbere. Mu gihe ibi byavugwaga ku ruhande rwa diplomasi, ku ruhande rw'igisirikare ho hari habaye igikorwa gikomeye cyane cyahinduye byinshi ku rugamba. Ku mugoroba wa tariki ya 27 Werurwe 2026, umutwe w'ingabo za Iran ushinzwe ikirere ugabye igitero gikomeye cyane kibasiye ubushobozi bwa Amerika bwo kugenzura ikirere. Ni igitero cyakoreshejwemo misile nyinshi n'indege zitagira abapilote zorejwe icyarimwe, zari zigamije kurenga ubwirinzi bukomeye bwari ku kibuga cya gisirikare cya Prince Sultan giherereye muri Arabia Saudite. Igitero cyasenye burundu indege imwe ikomeye cyane yo mu bwoko bwa radari igendera mu kirere, yari ifite agaciro ka miliyoni 700 z'amadolari. Iyi ndege yari ingenzi cyane mu kuyobora ibitero byo mu kirere, kugenzura aho umwanzi aherereye no gutanga amakuru ku bandi basirikare bari ku rugamba. Uretse iyi ndege yasenyutse burundu, izindi ndege ebyiri zifasha mu guhagarika itumanaho ry'umwanzi zarangiritse bikomeye, naho izindi ndege zifasha mu kongera benzine indege ziri ku rugamba nazo zarangiritse cyane. Ibi byose byagabanyije cyane ubushobozi bw'ingabo za Amerika gukomeza ibikorwa byazo byo mu karere. Abasesenguzi mu by'igisirikare bo batangaje ko iki gitero gishobora kuba ari intambwe ihindura byinshi ku rugamba ruri kuba hagati ya Amerika na Israel na Iran. Bavuga ko ubunyangamugayo bunini bw'iki gitero bwerekanye ko Iran imaze kongera ubushobozi bwayo bwa gisirikare,
kandi ko bishobora guhindura uburyo ibihugu byombi bipima imbaraga zabyo indani ku rugamba. Ni igitero cyakozwe nk'igisubizo ku byumweru byinshi Amerika na Israel bari bamaze kugaba ibitero byo mu kirere ku butaka bwa Iran. Bagaragaje ko Iran itibasiye gusa indege ziri ku rugamba, ahubwo yanibasiye ibikorwa remezo bifasha Amerika kugumana ubuyobozi bwayo mu kirere. Ibi byatumye abategetsi b'igisirikare ba Amerika bongera gusuzuma niba bashobora gukomeza iyi ntambara mu buryo bwari busanzwe. Ikibuga cya Prince Sultan kimaze imyaka myinshi ari inkingi ikomeye cyane y'igikorwa cya gisirikare cya Amerika mu karere k'ikigobe cy'abapresi kuva mu myaka yo mu 1990. Cyakoreshejwe nk'ahantu h'ingenzi ho kohereza indege zitanga amakuru y'ubutasi, kugenzura ibirimo kuba ku rugamba, kongera amavuta y'indege indege ziri ku rugamba, no guhagarika itumanaho ry'umwanzi mu ntambara iri kuba ubu. Iki gihugu cyarushijeho kugira akamaro kuko ari indege zifasha kugenzura aho misile za Iran zirasirwa no kuyobora ibitero byibasira ibirindiro byayo aho byaturukaga. Izi ndege zongera benzine izindi mu kirere zafashaga indege z'intambara kuguma mu kirere igihe kinini, bigatuma zibasha kugaba ibitero byinjira kure cyane mu butaka bwa Iran zitiriwe zisubira ku bibuga. Hari kandi n'izindi ndege zafashaga mu guhagarika no kwangiza uburyo bw'itumanaho bw'umwanzi, zari zorejwe muri aka karere mu ntangiriro z'ukwezi kwa Werurwe 2026. Izi ndege zari zigamije gutuma ubwirinzi bwa Iran bwose budakora neza kugira ngo indege z'intambara za Amerika zibashe kugaba ibitero byazo mu buryo bworoshye. Kubera izi ndege z'ingenzi zari ahantu hamwe, byatumye kiba igitero cyiza ku bateguye igitero cya Iran, aho bageragezaga kuzirasa ziri mu kirere. Byari byoroshye kuzibasira ziri ku butaka aho zari ziparitse, ibyatumye igitero kigira amahirwe menshi yo gutsinda. Igitero cyabaye ku 27 Werurwe 2026. Ntabwo cyabaye mu buryo bwihuse cyangwa mu burakari gusa, ahubwo cyari cyateguwe neza kuko abateguye iki gitero bari bazi neza uko indege ziparikwa, uko zisimburanwa mu bikorwa byo gusanwa, n'igihe abakozi babo bahinduranaga. Ibi byatumye babasha kumenya neza aho buri ndege ifite agaciro kanini iherereye no kuyigizaho igisasu cyayo mu buryo bworoshye, ubundi bagasubira inyuma. Iki gitero cyanatangiye ku mugoroba aho Iran yarashe icyarimwe misile nyinshi n'indege zitagira abapiloti nyinshi. Iyi mvange y'ibikoresho byihuta cyane n'ibigenda buhoro ku isi ku butaka byateje ikibazo kinini ku basirikare bashinzwe uburinzi, kuko bagombaga guhitamo ibyo bahagarika mbere. Ibi byatumye hari ibikoresho byabashije kurenga ubwirinzi bikagera ku ntego zabyo. Nubwo hari misile zimwe zahagaritswe, izindi zaracitse zikubita ku gice cy'ingenzi cy'ikibuga aho indege zari ziparitse. Ibisasu byateje inkongi ikomeye cyane, byamaze amasaha menshi, zinangiza indege nyinshi z'ingenzi. Amafoto yakwirakwijwe inyuma y'igitero yerekanye ibisigazwa by'indege nini yari ifite radari izenguruka hejuru yayo. Igice cyayo cy'inyuma cyari cyangiritse cyane. Ibi byagaragaje ko Iran imaze gutera imbere mu bijyanye n'ikoranabuhanga rya misile n'indege zitagira abapilote. Misile zayo zagaragaje ubushobozi bwo kugira kure cyane no guca mu bwirinzi bukomeye, aho indege zitagira abapilote nazo ngo zagendaga hasi ku buryo byari bigoye kuzimenya no kuzihagarika. Iyo bikoreshejwe icyarimwe, byashoboraga gutuma ubwirinzi bukomeye butabasha kubihagarika byoroshye bugacanganyikirwa. Igihombo gikomeye kurusha ibindi cyabaye no gusenyerwa kw'indege nini yo kugenzura ikirere yari ifite radari ishobora gukurikirana indege nyinshi icyarimwe no kuyobora ibitero by'indege z'intambara. Iyi ndege yari ingenzi cyane mu kumenya ko umwanzi ari no kuyobora ibikorwa byose byo mu kirere. Gutakaza imwe muri zo byabaye igihombo gikomeye cyane kuko izi ndege ari nke kandi zihenze cyane ku butaka. Uretse iyi ndege, izindi ebyiri zifasha mu guhagarika itumanaho ry'umwanzi nazo zarangiritse cyane. Izi nazo ni nke cyane kandi zifite akamaro kanini mu gufasha indege z'intambara gukora neza. Iyo zitabonetse, indege z'intambara zishobora guhura n'ubwirinzi bukomeye bw'umwanzi, bikongera ibyago byo gutakaza izindi ndege. Nanone, indege nyinshi zifasha kongera benzine izindi nazo zarangiritse. Izi ndege ni ingenzi cyane kuko zituma indege z'intambara zishobora kuguma mu kirere igihe kinini. Iyo zangiritse, indege z'intambara ziba zigomba guhagarikwa kure, bikongera igihe cyo kongera ku ntego no kugabanya igihe zimara zikora akazi kazo. Abasirikare bamwe bakomerekeye muri icyo gitero nubwo nta rupfu rwatangajwe ku mugaragaro. Abakomeretse bamwe bagize ibibazo bikomeye byatewe n'iturika ry'ibisasu hafi yabo. Iki gitero cyagaragaje ikintu gikomeye mu ntambara z'iki gihe, k'ibikoresho bihendutse bishobora kwangiza cyane ibikoresho bihenze cyane. Iran yakoresheje misile n'indege zitagira abapilote zidahenze cyane ugereranyije n'ibikoresho byangijwe bifite agaciro ka miliyari z'amadolari. Ibi bituma mu ntambara ndende igihugu gifite ibikoresho bihendutse gishobora kurusha imbaraga igifite ibikoresho bihenze cyane. Nyuma y'ibi, abayobozi ba Amerika bemeye ko hari ibyangiritse ariko bagabanya uburemere bw'ibyabaye.
ariko amafoto n'andi makuru yigenga yakomeje kwerekana ko igihombo cyari kinini kurusha uburyo ki byatangajwe mbere. Ku ruhande rwa Iran ho batangaje ko iki gitero cyari insinzi ikomeye kandi cyerekanye ko bashobora kugera ku ntego zikomeye. Nyuma y'iki gitero abayobozi ba Amerika bemeye ko hari ibyangiritse ariko bagabanya uburemere bw'ibyabaye, ariko amafoto n'andi makuru yigenga yakomeje kwerekana ko igihombo cyari kinini kurusha ibyatangajwe mbere. Ku ruhande rwa Iran ho batangaje ko iki gitero cyari insinzi ikomeye kandi cyerekanye ko bashobora kugera ku ntego zikomeye cyane. Ubwo se amaherezo ni ayahe? Reka tubashimire inshuti z'ubwenge igitekerezo cyawe n'inyunganizi, naho ubutaha mu biganiro.